Za Gradištanca šarana tikvica znači čuvanje tradicije naše stare, naši šukun djedova, šukun baba i tako. Vinko, kakva će to biti mustra? Ha? Biće lipa mustra. Biće lipa gradištanska, jel? Pravo lipa. Pravo lipa. Pored mene sidi Vinko Babić iz Gradišta. A mene stavio vam ispred furune neka umrem. Jel Vinka? I naložio ja se pa došli ste rekli da vam zima, što vam ne mogu? Pa da, dobro. Kažu Gradištanci, mi smo nadaleko znani po našemu brdu. Vamo u istočnoj Slavoniji, tu ovaj dio Županjski kraj, to Gradištansko brdo je najveće brdo i ovako po tome su Gradištanci poznati. Ili tako, Vinka? Tako je. Još se po nečem fale Gradištanci. Fale se i po svom Šimi Bećarini, kaže, pronio je njihov glas nadaleko, uvijek bi onako pivo lipe šokačke pisme, bećarce o svom Gradištu i svemu ovom šokačkom slavonskom. Ali Bošnjačani su poznati po šlingeraju, a Gradištanci po vom, po tikvama. Kažu, s kuće na kuću dica se uče šarati tikve. Ako si Gradištanac, onda moraš znati šarati tikve. Ako i ne znaš, onda Gradištanac, brate, nisi. Vinko, je li to tako? Tako je. Sam to dobro rekla? Pa jeste, fino ste to objasnili svi. Svidio ti to? Ha, Vinko? Jesam se ja onda to lipo pripremila, ha? Pa eto, morali ste negdje to valjda pročitati pa da sad... Pa da, ili smislila iz glave. Ovo je emisija o Vinku Babiću, šaraču tikvica, ali zašto o Vinku? Zato što je Vinko najmlađi šarač tikvica u Hrvatskoj. Vinko je tek 23, a pogledajte kako ih lijepo šara. Doista nema kuće u kojoj nema bar jedna osoba koja ne zna šara tikve. Zašto je Vinko zanimljiv? Zato što je on jedan od rijetkih mladih Gradištanaca koji je tu tradiciju naslijedio i koju nastavlja. Uglavnom, šaranjem tikvi bave se stariji. Vinko kao mladi Gradištanac odlučio je tradiciju nastaviti i ne dozvoliti da se nešto po čemu su se od vajkada Gradištanci ponosili zatre. Je li tako? Tako je. Uz tebe nema još mladih ovdje Gradištanaca koji tikve šaraju. Pa neki krenu tako, školarci, kako brzo oni odustanu. E sad, Vinko moj, ti si nama rekao, kad smo se dogovorili da dođemo kod tebe, da ćeš ti nama zapravo reći u čemu je čar šaranja tikvi i što to je tako lijepo, pa ste vi to svi u Gradištu tako odlučili, tako tikve šarati. Jel vam se obiju o glavu? Kaže, ko tikve sadi i o glavu mu se obiju. Ne, to je ko obnoć tikve sadi, njem se o glavu. Neka me ispravljati. Pa moram. Idemo sada. Dakle, poučit ćemo vas tehniku šaranja tikvi. Ono što je specifično i što se mora znati, to su mustre. A kad je gradištanska tikva u pitanju, mustra je uvijek jedna. Koja? Pa prevladavaju ovako. Znači, simboli naše rastove šume, znači grana na kojoj se nalazi listovi i žirovi, rastov list naravno, onda dole ima ovo dno, pošarano nekako ko zvijezda ili već kako sunce, kako ko zove. Onda tu su ovi tulipani ili ljiljani kako zovu, mene su učili da su to tulipani sad. Kako ko, jel da? Pa da. Ja sam čula da ste od bakine koga naučili? Bakine sestre. Znači, mustra je uvijek ista, a što je šaračima što viti, to je tikva i ljepše našarana. Da. Jel da? A se još negdje u lijepoj našoj šaraju tikve? Ili samo u Gradištu? Pa koliko sam malo istraživo, znači po muzejima i koje di, po internetu i tako, našao sam da se šaralo vi okolni sela, ne znam, Bošnjaci, ne znam, Prkovci, tamo Babina Greda isto Štitara, u Gradištu je uvijek bilo
najzastupljenije, jedino je opstalo u Gradištu do današnjih dana. A zašto su se šarale tikve? Ko je to zapravo krenuo? Pokaj je to krenito nekad u 18. stoljeću sad. Zašto su to ljudi krenuli, to samo oni znaju. Tikve su imale tu namjenu, ne znam, bile su ovako lipe forme za ukras, ne znam. Nosile su se njima rakija, voda, mogle su ovako biti solenice. Svidio. Pa da. Znači za razne su se ovakve namjere koristile, jel da? Da. E sad, Vinko, koliko ti moraš? Ti moraš posaditi tikve da bi ti njih mogao i šarati. Prvo i posijem, Jel? onda i posadim. E pa ti to lijepo nama, pa vidiš ti njega. Onda znači prvo se posiju tikve, kad se siju? Pa siju se, pa mogu se prije mrazu, a još dok je zima unutra se posiju, ne znam kakve čašice, štali, kalenice male. To je tamo, ne znam, 2., 3. mjesec i onda kako ide vrijeme, proljeće, kad projdu mrazovi, tamo krajem 4., početak 5. Sad, ako mraz udari, nema ništa od tikala. Ajde, nemoj mi filozofirat po gradištanski. Ako mraz udari, ne udari. Reci, jel ima posla oko njih? Itekako, mora se. Sad kako one rastu, mora se prvo okopati tamo, pa zaljevat, pa korov taj oplivit, pa joj, posla. Inače, Vinka na stanu to sve ima. Kažem ja, koliko Vinka siješ tikvi, odnosno sadiš tikvi, on kaže pa nakon ko kad bi kod sebe koliko se luta posije, toliko je tikava. Eto, mislim na rajčicu ili paradajz, Pa da. jel tako, luta, rekli vi gradištanci. Dobro, kad se oberu tikve, postoji proces, jel tako? Kad se oberu, onda se one, prvo se sastruže kora njihova, da se višaju, pa se sušu, mora se to na mjesto dima promaju, kaki gang, trim, štali. Ako pada kiša, mora se skloniti da ne pada po njima. Ako je magla, mora se unutra uneti. Pa ako kad projde magla, onda se opet van iznosu, da to sve bude lipo. Znači puno posla, ali i zadovoljstva kad to neko voli. Pa da. Jer se tvoje sve osuša. Di držiš te tikve koje tako je šara? Tamo i dole držim u trimu. Doduše, sad sam june jer su sve suve. Jesi? Aha. Ono sve pošaro ili imaš još za šaranje? Imam za 5 godina još šaranje. Svidio ti to? Pa da. Idemo mi sada našim dragim gledateljima reći kako se šara tikva. Rekao si da je se mora prvo pripremiti, da se mora prvo oguliti da bi bila taka... Da, taka fina žuta, onda se mora pričekati da se osuši sad. Kreće se sušiti kad se poberu 9. mjesec, onda tako, ne znam, 10. 11. već ima suvi pa se mogu šarati. Znači kad je tako suva, onda se šara. Da. E sad, kako se šara, odakle se kreće i za što je sve potrebno? Ovo je sve alat ovdje koji je potreban za šaranje. Što je ovo, Ivinko? To su nožići. Nožići? Da. Dobro. To su nožići. Potrebni su nam nožići, svijeća. Pa svijeća, plamen, može, Dobro. petrolejka, kaka, šatvoser. Šatvoser nam treba. Da. Dobro. Šta ti je ovdje, ili ima nešto? Ne. Nema ništa, dobro. Treba nam šatvoser. Evo ga, ova svijeća. I šta nam još treba? Trebaju nam, to je šestar. Šestar nam treba, olovka, ovo je isto, jel tako, nožić jedan od ova i olovka. Vinko? Da. I orasi pržiti. A di su ti orasi? Ne su ovdje. Pa daj da i vidi. Moram se ustati. Oj, vidio ti. Da, orasi. Ovako ispržiti, to bi ja rekla izgoriti. Pa izgoru, ali to fino miriše. Ja niš ne osjetim. Malo se trebaju podgrijati, onda će bolje Dobro, mirisati. a zašto moraju biti ovake boje? Crni? Pa crni zato da kad se tikva naći Dobro, šta? ogari da ona boje, da postanu ovako crne te šare. Dobro, ajde. A ovo gdje je čisto, onda se to zasjaji, vidite kako se vasja. Evo vidi, ima ovdje jedna mala tikva. Da. Ovako, daj meni jednu olovku, oš. Evo. Pa ću ja nešto nacrtat. Ti crtaj svoje. Ti si sada šta napravio? Gdje pokaži pred kamerom? Ja sam napravio zvizdu.
Dobro, gdje je zvizda? Eto, Aha, to. Da. I kad to nacrtaš olovkom, šta ćeš sad raditi? Sad ću uzeti nožić za šaranje. Dobro, ajde ti sad objašnjavaj prema kamere, a ja ću svoje pa vidimo čija je lipša. I može li to svako ili to mora samo biti gradištanac. Neka mi gledat u ruke i smijat se. Pa moja će svakako biti lipša. Pa ne, pa što bi rekli, Eto, znači kad se ovo olovkom fino nacrta, morate biti jako precizni, onda se ide sa nožićem šarat. Evo. dobro. A šta ako ja hoću da budem onako umjetnički nadarena pa da nisu čvrste linije? Ha? A pa ima i taki, To znate. ima, da. Bilo Pa to razni utjecaje kad se šaralo. Dobro. Da. E sad, kad se tikva opcrta ili tako, onda kada se napravi, ili tako, olovkom ono što se želi našarat, onda se to nožićem izrezuje. Da. Jel? Dobro. Rezbari. Rezbari se. Da. Kada se rezbari, na što se mora paziti? Pa mora se paziti da se držite te linije, da se ne omakne. Aha. Da. Nije bitan nožić ili je bitan? Pa je bitan. A morate paziti kako ga uzmete. Uzimate Kako? ga ko da uzimate pravi nož, da gulite nešto. Onda neću ni raditi. Ajde. I tako. Dobro. I sad kad to napraviš, Eto. dobro, sad tu zvijezdu koju si nacrtao moraš sa nožem svaku tu crtu Svaki tako, kvadratić zarezati, nož, ja da. ću reći možda. Da. Kada to napraviš, što ćeš onda raditi? Onda se uzme šatvoser, pa se to zacrveni. Doduše neki uzmu prvo rase, onda šatvoseiraju, a ja ću prvo našatvosirati. Ajde pa ću znaš šta, Vinko, ajde malo ti to ubrzaj. Pa evo, dobro, pa ima nećemo ovdje, ima ovdje dugo spremne javljanja šat. napraviti, nikad. Ajde. Eto. Znači, jel moraš cijelu tikvu opcrtat, pa nožem izrezbarit, pa onda ići šatvoserom Da. i to? Prvo sve mislim Da, kako ali se... evo da bi mi pokazali to brže, onda evo, Evo, sad ću ajde probat ova srceta zubrice, ve. to si ti već napravio, jel? Eto. Viš sad se moje pametno, kako si ti to znao. 23 godine ima. Ne, I koliko godina već baviš se šaranjem? Pa, 4-5 godina. Eto ga. Baka mu je rekla, ajde ti kod moje nenke, jel nenka bila? Jel? Nije, Seka. Mlađa je bila. Kod mlađe sestre i naučit ćete lijepo šarat. Neka se zna da su babići gradištanci bili od vajka. Da imaš brata, zna li on šarat? Brata imam starijeg, ne zna on šarat. Svidio ti. Je nešto probu, ali to Ajde. boš pomozi. Znači ovako ko ja niš ne zna. Dobro. Znači, sad smo, opcrtali smo tikvu s olovkom, nožem izrezbarili, kao kada se nešto guli i sada šatvoser. Što je šatvoser? Šatvoser je dušična ili nitratna kiselina, Dobro. kako bi kemičari rekli, kazali. Eto, i ona je jako jaka kiselina i opasna je ako dođe u dodir s kožom, nastanu te opekotine. Jesi ti ovako, nisi incidentna osoba? Nisi? Ne. Onda dobro mogu ovako Evo, sjediti možete pored probat tebe. Ne, malo eno napit vidi. se. Ajde sad. S tim ideš onda gdje? Prvo ću, zato što mi je ovo dublja ova Dobro. klašica, prvo ću malo ovdje na grlo nanetog šatvosera. Sad neko odmah umače, ja nemam taki mali, nisam tintarnice našo stare. Evo ovako, sitno tu kapčicu staviti i uzmem, evo. Šta sad radiš? Uzmem to, to je od metlja biljka, ona što Dobro, raste, dobro. što se metlja, melo nekad Što se, drumovi. dobro, od metlje, kažu gradištanci. Dobro. Eto sad uzmem tog malo šatvosera. Mora se čuvati ruke Da. i sad I sad s tim idem lagano na tikvu. na tiku. Ima Zašto nam si upalio sviću? Zašto? Sad ću vam kazati. Treba biti osep prisep. Evo pogledajte vi dragi gledatelji kako to sve fino izgleda. Kada to naprave zlatne ruke našega najmlađeg šarača tikvice iz Gradišta Vinka Babića, ovo je tek jedna od tikvi. Što veća tikva, više šara, uvijek mora biti neki od slavonskih motiva. Kao što reče Vinko, u ovim tikvama nekad se držala rakija, voda, za razne su namjene šarane tikve i držane u kućanstvu. Bila je ona velika jedna tikva koja je služila da se povuče rakija iz bureta. Nekad. teglica. Evo recimo. Ima. Evo, možeš mi je dodati? Eto. A ona se zove kako? Teglica. Evo teglica, da. Evo. Svaka šokačka kuća je imala teglicu
I upravo ovako lipo našaranu. Kada bi Gradištanci šarali tikve za nekoga, za neko selo, onda ako bi taj nešto želio, jel tako, i specifično je za to selo, onda bi i oni to isto našarali, jel Pa tako? da, što god ko išće, ja našara. Što god ko išće, kaže Vinko. Evo ga. I sad to, evo malo je, pošto je toplo, onda je već krenulo se crveniti, sad se to na sviću ovako prislone, ili na plamen, ili petrolejka iznad cilindra gdje je vruć zrak i to tako pocrveni. Znači šat foser je kad je stavio pocrvenilo je i onda se odmah, a reci mi Vinko, kada je recimo cijela slika sa šat foserom pokrivena, jel onda staviš to cijelo na plamen, jel? Pa dio po dio, eto dio tako po dio to se malo. mora. Ne mogu se odjednom jer ne bi se uspilo. Jako se mora paziti, budući da šatvoser, kako ga oni ovdje zovu, je zapravo jedna jaka kiselina i ne smije doći u doticaj s rukama, je tako? A nekad se desi da malo popuri po prsta, onda onda se ne šaraju. Zna dugo peć ruka. I onda se ne šaraju tik. Dobro. Sad si to napravio. Da. A onda kad šatvoserom završiš, jel onda idu orasi? To me zanima jako. Evo, kad završim sa šatvoserom, evo, jednu sam i završio. Evo ovako, vidiš ti, ko kuhari smo, svidio? Sve imam pripremito. Ovako to izgleda kad se šatvosira, ha? Da. Hoću tako reći. Ili kako bi u Beću rekli šatvoseira. Eto ga. Znači, kada se cijela ta tikva obradi, evo ona ovako izgleda, zacrveni se. Evo ga, ovako. Sada će Vinko nanositi orase, jel tako? Orase, da. Ja bih rekla, on je rekao da ih malo popržio, evo ovako, izgorite orase. Tako mora biti i to je tako do te boje prženo. Izvoli Vinko. Čekaj da uzmem malo krpu da ne bi po stolnjaku ošlo, starije stolnjak jako. Mama bi vidi kako je lipo, to mama radila. Ha? Šukun babina mama. Tako star taj stolnjak, jel? Onda pazi. Hoćeš ugasiti sviću ili će još goriti? Može se ugasiti. Ju ćete vi utrniti. Meni sve jedno. Ju. Evo ga. A ja ti, moj Vinko, što god dohvatim, napravim neki belaj. Malo dima, da. Neka, ajde. Evo, sad se u te orase uzme tiko. Znači, trebali bi se malo ugrijati, ali dobri su oni. Pa de malo da stavim na furunu. Smije. Šta ću staviti? Dobro, ajde ti znaš, ti si šarač. Uzme se oraja, ovako malo trunj i trlja se. Do koliko se to mora trljati? Pa dok gdje je urezano, dok to ne poprimi tu crnu boju. Tu crnu boju i od onda ovako crna boja, jel? Da. Vidiš ti, sad to mi sve znamo, jel? Ako orasi duže stoju tako ispržiti, ne znam, se mjesec dana, šta, ali treba uvijek najbolje da su friški, onda je više crna boja, a nekad budu ovako svitliji, pa nije lipo za vidjeti. A kako ruke onda? Ruke onda moramo oprati. Ne smijem reklamirati proizvod. Nemoj molim te. Znači, ostane sve po prstima, jel tako? Da. Budu mi prljavi nokti, nikako to. Razne su veličine tih tikvica i takvih, kako bi ti meni rekao, raznih felati, njih i siješ, odnosno sadiš. Vremenski koliko je potrebno, svaka tvoja tikva je prelijepo išarana, zaista ima svoju priču, ja bih rekla šokačku, gradištansku, slavonsku, kako god. Vremena treba i tekako puno da bi se ona ovako lijepo uredila. Pa eto tako, te veličine mi negdje uzme 2-3 dana, ali ne šaram sad cijeli dan od jutra do mraka, nego 2-3 sata. Kada si krenuo kao mlad, a sad imaš i sad si jako mlad, 23 godine, prije 5 godina, jel tako? Dakle, ni 18 godina nisi imao kad si krenuo, jel? Šarati. Reci mi, što te je zapravo privuklo? Kako te to tvoja baka draga nagovorila da te njena seka nauči? Pa nije me niko nagovara, ja sam to sam tio, eto.
Ja sam čula, Vinko, da si ti jedan od onih mladih gradištanaca koji je jednostavno opčinjen svojom šokadijom. Pa Svim onim što je vezano uz život gradištanaca. Pa da, od nošnje, folklora, kuda. Svega. Pa da. Dok to i to tako lipo sa urasima crniš, ja ću samo reći našim gledateljima i zamoliti mog dragog snimatelja da prikaže ovako ovo lipo kod tebe na Rubini. Što je to? To vam samo imaju gradištanci. To vam je plavi vul. Plavi vul. Da. I kad to vidite, znači ovo, jel? Da. Onda to znajte da vam je gradištanac, da je bača iz Gradišta. Jel Da. tako? Tako naše nošnje imaju plavim vulom i forametle i porubina ženske. Da. I to je znak da je Da je iz Gradišta. iz Gradišta. Kaže, nigde nije kao taj plavi vul, samo kod vas. Da. Jer to kad vidite negdje znači eno Gradištanac. Pa jel? Ili ima gradiške stvari na Da. sebi. Pa da. Uvijek se govorilo, ma de pusti ga ko babogredac, ja ću sad reći de pusti ga, vidiš ti ko Gradištanac. Pa da. Šala mala. Evo ga kako ruke Vidite sad, izgledaju. ruke su baš lipe, šta da kažem. Kada si sad to napravio, što slijedi? Pa sad sam treba skloniti te višak koje uzmem. Skloniti višak tih oraha. Da, Oni orasi. su masni, pa je dosta to ostane, jel da? Da, evo. I, sad I onda je tikva gotova, jel da? Pa da. Tikva je gotova. Sad to treba trljati tako. Nema broja tikvi kojih je našarao Vinko. Kada je krenuo, jednostavno se do te mjere zaljubio. Pa eto. Ide Od to. ovih malih do velikih. Da. Vinko, prva tva tikva je si sačuvao koji se našarao? O, prva je tamo negdje. Jesi je sačuvao? Pa je sačuvana jedno, gore na ormanu. Aha, Ni dobro. nešta, ni lipa spram vi, ali eto čuvam je zato što je prva. Da. Koliko je Vinko zaljubljenik u ovo šaranje tikvica, on recimo ni svoj bor za Božić nije želio ukrasiti sa kuglicama, nego ih je ukrasio sa svojim tikvicama šarenim, pa čak je jednu veliku tikvu izdubio i u njoj je prikazao Betlem, štalicu. štalicu. Vinko, Da. gdje su sve završile tikve? Pa kad ono neko Koje ti radiš? uzima tikve, kupuje štali, da uvijek pitam otkud su, šta su. Bilo je to iz cele tu Hrvatske, Slavonije, Baranje, iz Vojvodine, ne znam onda. A dalje išle su Austrija, Njemačka, Australija, Amerika. Kako ko dojde. Gdje si, ponavljam, 23 godine, ostao si ovdje na gruntu očevom. Jel razmišljaš napraviti, ja bi to rekla ovako sad kako se mi to se priča, napraviti biznis od svega toga? Je li to uopće moguće ili? Pa ja bi volio nešto da se napravi, da se pokrene neka inicijativa. Vidim da, ne znam, ovaj UNESCO, na primjer, tako stavlja na listu ta neka kulturna dobra. Tikvice su samo kod ministarstvu zaštićene. Ja bi volio da to bude i na ovoj svjetskoj razini. Tako A Vinko da- će se za to potruditi. Ja se Mlad je, nadam, da. ima volje, ima želje, Da. pred njim je život. Da. Zašto ne? Jel da? Pa bilo bi fino. Je li netko od tvojeg društva iskazao želju da ga naučiš šarati? Jesu. Jesu, i jesi ih naučio? Pa učili su. Joj, nije to za mene, pa nemam da. ja strpljenja već crtice. Kako ti to, ne mogu ja to. To je sve. Teško je to njima. Stvar volje i želje. Da. Eto. Ove sve tu tikvice koje si ovako nam izložio, to je tek jedan mali dio onoga što si Da, ti što sam napravio i našao. posjeduješ. I moram reći našim dragim gledateljima, Vinko je jako skroman. Pristao je da snimamo emisiju samo pod tim uvjetom da pokaže zapravo kako se šaraju tikvice. Nije želio sebe promovirati, nego još jednom našim gledateljima pokazati svu tu ljepotu gradištanske tikve, šarane tikve. Ha? Eto, pa da. Jel Eto. da? I onda ako ne znate,
da to kažem. Jer me svi uvijek pitaju kako se, šta je tukvanj, šta je tikva, šta je teglica. Pa sad ovo su, na primjer, ovo su najmanje tikvice, to su kruškice, zovu se kod nas. Da, to su kruškice. Ve ovako što imaju proširiti deblji vrat, evo, to su tikve. Dobro. To su tikve. Evo i ova isto je tikva. Dobro. Ja ću te malo prekinuti. Kako mi znamo reći tikvane jedan, jel? Pa da. Znači, ona koja ima prošireni vrat je... Tikva. Tikva, dobro. Da. Onda ve sa ravnim vratom, to su tukvanji. Tukvanj. Da. Vi malo manji su tukvanjići. I oni su, koristili su i nekad za rakiju u njima držati. To bi bilo ko čukančić. Ha? Pa da. Kako si rekao da se zove tikvanj? Tukvanj. Tukvanjić. A mala je tukvanjić, da. Dobro. A velike su tukvanji. Dobro. Onda imaju ve teglice. Evo je. S kojim se rakija vukla iz bureta. Ona se pročisti fino i vrati sve, onda vode gore ima rupu pa se vuče iz bureta. Znači ovako. Da. Dobro. Doduše mora sam malo i... Dobro, to je uglavnom teglica. Da. Još nas poučiti trebaš nešto ili to je to? Pa to je to otprilike. Idemo još samo jednu ponoviti. To imaju, ne znam, solenice, ovako male tikvice, mogu se ovako zdile napraviti od tikve, da. Ja, gledajte kak je ta lijepa posuda, to je naravno velika tikva i to radiš, jel da? Da, to se odreže gornji. To se nekad kažu, tako zrnje koje kako čuvalo, za sijat saditi. Da, znači nekada i je se ovo radilo, je. I pogledajte kako su to onda lijepo Gradištanci ušarali. Znači ta njihova posuda u kojoj se zrnje, kako bi rekao Vinko, držalo, morala je biti lijepa i sve je moralo onako odisat šokadijom. Pa da. Vinko, sve znaš, sve si nas poučio, kako se šara tikvica. Naravno, cijeli ovaj proces je jako, jako dugačak, započinje sa zimom, kako kaže Vinko, kad se u male posudice posiju tikvice, pa onda tamo negdje u proljeće, zapravo u 3. mjesecu počinje sadnja njihova, ako bude mraza, kaže Vinko, bude onda i belaja i tako dalje. Posla ima jako puno, dok se one ne skinu i ne oberu, a onda se mora skinuti njihova kora, pa se one moraju sušiti, pa tek onda kreće proces šaranja. A da bi našarali tikvicu, potrebno vam je dosta alata, potrebno vam je olovka, šesta, nožići, olovkom upcrtate, šestarom okružite, a onda nožićem izrezbarite, pa onda sa šotvoserom svaku tu crtu morate napuniti, onda se zacrveni, pa ide na plamen, pa sa ovim oracima ovako isprženim, onda se cijela tikva onako zacrni, dobije sjaj, fin. I onda se očisti i to je to. Da, eto, naučili ste. Hvala ti, Vinko, što si nas poučio kako se šaraju tikvice i kako nastaje ovaj prelijepi gradištanski suvenir. Ako čujete za Gradište, poštovani gledatelji, znajte da je asocijacija na to lijepo slavonsko selo, nadomak Županje, bila i bit će gradištanska šarana tikvica, nadaleko znani gradištanski šarači. Hvala što ste bili s nama. Upoznali smo vas sa najmlađim šaračem u Hrvatskoj, Vinkom Babićem, mladićem 20-godišnjim iz Gradišta, koji je odlučio pronositi tradiciju svojih predaka. Vinko, hvala ti. Hvala i vama.